Ang buhang ko latamo ni Miriyo karito, napulong na parungo da lalu iya na, ruko na napahalawan ni daning a tanda jasa. Yeling la dambu peturu, kaudu dambu, dalar patu, lupa dalar pakambul hau. Napapatanda da, jadi akan dalar hiwa bawana. Ia batu na, napi manyak dunai miri. Geki hama pamara nanja, datau da memanundinya, na pembuhana, ya kada hangganya, dama pakama. Ang buhanggo latamo na diniriyehu karito. Latanggal 25 tawulang 80 na rakyat Indonesia kita inga ya dangu daraya ya luku lodunggul nasional ya pakai bana pahili dan pahama na tanggal na tapi Jakarta ita ya nahau negara ningu malodunggul biar tanah pemalang hanggang guru dan menjadi apa maruambanya najasa ng guru ladalo palaku ya na pembangunan lahaw negara. Napahangatarwaan niya pa loko na bawada papahalawan daning tanda jasa. Uma tanawa. Ang buhang utan ni Miriyo ya kanataran ang guru dirapentingo ya. Kanggi kinay Petro hinawong panawang hanggang lang guru. Nita katataru maya buli, ngaraya na latan, ngaraya na materjadi. Larehin na mga. Dang guru larehin na Petro. Dehama da dang guru larehin na. Nakuwahan ng guru larehin ni Petro, rihipokul pa. Beling ng guru larehin ako. Larehin na, dakaryaw ng guru. Ira parahaya. Jadi ngikiwana baka, jakata pangiranya. Dan guru, da ajar naman din jadi, da ajar naman jala. Nyuda, jaranya na taudang ruko na patakan. Nyuda da pangita ya nahuri na mandehamu. Pray ruko da uwahada nanjaka ngaraya da pabukumiki da. Nyuda nde dan jadi apa ita ya nahuri hamu. Ladalun jadi dan guru. Ya duya ka Petro hiwana. Nyuda biarin tau paharan haka. Ang buhang ulatami Miriyo kri. Buan daba na tau. Ngkamu bea. Na tanggunya na hiamat. Ngaraya na pambadapat takana. Damu na pambadapat laku na ladona. Iya batu nano. Ngekiwana beka. Na tau na mapalaku ya na mandeham. Parairupo. Ngaru bialing lang guru, yakan dia na kapala, na pemimpin na maleham. Miri na paglulumanya na tao na mapadiani. Iya batanano, nyuta, arukang dang tarima, kataninda laluri na mahamu, luri na matuto, lupa nyuta kan jadi tau na mapaitaya, na mahamu la tau dang. Ririhi hanggang na miri, na mabadawan na pingu makana laluri. Amin.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.